Selamat kot labalap rawat yet kit una patar sempil ale yung kit rong amoy masan ale yung kit masan in rawat ipagaman kot kami yang katin kaya kit yung masan ngayon amoy saraw ipo yan kakupulpul kiwoy kel harbitin ngayon amoy saraw yan kaktatok nan mo yung koros na baan rong main kot labalap pilel nan koros na baan yang rong nan imakan nan television nan radio kan masan we ren kak tatok na newe mongyong ren kak rong tikikla o lukwar wang kau main kau Jesus kasomo yung kamu na rail more tatok ngilwet warwet en we ameng kalangan pen maramu ranwet juta ike lo sotebil ai koyok ay kamu mai me koros mabukat koros sepeki ni marang kau song kamu Jesus Christ amen arla benatal ren kawit ranwet masani Momen kot king sansalata ren sapolemegan. Momen kot king sansalata ren sapolemegan. Ari iren kalalabak. Yatuen sambayan meyo awewe kila kot menet. Makatin kapagata lang samba o autapegan koros. Puksaro masan yung katail me kot I ngeneo. Yatuan ton samban ansawo arail wewe kita his kot menet atay pasabeng pangkosang me esang ni Moren Abraham an Abraham mor kasaleta a kot me pongi o ewya men kal mengong metekan ni me kareda puk sarawi masani me kot uya an Abraham kot rawat menita krena men tile isme we tile kot pergi kot me tile pongi pan udan sansal tasang nana tile mor Abraham moren ki mor eu me kasaleta me mie a kot men me egin pongi me waksang kot tekan koros nan we kan koros nan samba en nan mwe me Abraham memor pun sambawet Abraham kasaleta a kot kareta kot kak masani me I ewia kot in Abraham nan Genesis iralaw teresa kwalu irajik Isaac silu ako saya ni tuwa met atane kauno katikat lima aya masani yung ngay me kauno koten Abraham o Isaac ibang kiyong o katawatamukan sabwet make paiti ye niyanso me Jacob tanga-tangasang rie Isao kukulangan sabwen all me rie na nono aplella wasakis I komol ni sautugo ni pongoy wenti I wia oramaneu Wia ora maneu metene mi kanta kayo kosang sampa ko talelel nanlang o tonlengan kintaw taw tito pong kita kayo bilpurpur talan nanlang o kot kat wasal ari kot ap masani yang Jacob ye ingay me kot en Abraham o Isaac o kot ino kiyang Jacob maban kiyang sabo ye irawat medakatan ki Canaan sabo nino o kotok-tokekan koros. Ari. Ismewia atal kot, te ismewia am kot ranwet. Kot kak katan kinuk mekewia, te ewia am kot. Tuwete kot katan ki Abraham, me imewia koten Abraham bil koten Isaac. Sote emen, besan selong trani, tepitan tuwen kota kaseleta me ewia koti nemen aramastoro liginatuat Abraham o Isaac kot kak en katan ki me ewia kotin Abraham pergi Abraham amor kasaleta is kot me ekin pongi kuburan kot kin poi taren Abraham anso kors karta kot kak katan ki Abraham me Abraham the kot we are kot en Abraham karta kot eger Abraham
Eker sang Abraham nan sabwe o eker la nan sabwe me beni bangket kiyong Abraham. Ibang wato kong ketail nan Genesis iralaut Isaac riau irajigeu apo enkak pil kololela tepang wewe ki rem bukat ko sei bukat kolau wato Genesis Isaac riau unsek. Kauno eri masa niyong Abraham koko la sang nan sabomen ren kisemukan sang ni imen semomen ko eri kola nan sabe me ipan kasale yong u peker wiyang Abraham. Abraham ye I debinol makot ketin eker kitakoros wewe ki murin nolik laba-laba yau samba o armasarai parpasangero pon samba sota emen ol makot eker ligin Abraham. Ikamelele makot mwangi mongyong in Abraham poson me Abraham anigi karta kot pilata Abraham en eker. Kupataki yang Abraham kokolasan ng sapwen am peneneikan. En sansalong kitail me penene yan Abraham ha penene ka rekan yang pongi tigitiganaниkan. Kot likamakan. Kot mwangi mongyong in amenamen kitail ranwat imakarta ekatin eker amenamen kitail. Eker kitail. Pwede miya karaben kota eker amenamen kitail. Kot kin kelang mongyong kada kin mas lagi. Kitail aramas begin kasawi lagi ap kot kelep mwangi mongyong. Karta peger wiyang emen kitail aramasakan. Peger kerja me wiyang Abraham niyan sa mesampar tuisek tuaw ewiya pegeran peik o maurbung. Nan Genesis ralaw tayo sa kisura jutugeo. Pataki yung kitail ba ni Abraham asampar tuisek tuaw. Dabin peger me wiyang Abraham en kokolasang ren. Aveninigaw Abraham sampar Isaac limao. Niyan sa Abraham sampar tuisek tuaw akot uya peker wetongi nan Genesis sa kisu pataki yung tail. Ni Abraham sampar tuisek tuaw kauno ap ketin parong o masa niyong ngay magot wasalapalap keban pekyong ye o uya tame pung anso koros. Ikubran kot ong ketal koros megatin egerer. Kedevan pekyong kot anso koros. O memor ki mor me pung anso koros. Me wewe ki me kuburan kot kan bangin poi ta retail anso koros. Ranwet kitail nain ki masanin kot puk sarawi katete mering katete kapat pande kuburan kot inen sansalong kitail. Makitail banso kau tiyo kuburan kot sedekin poi ta retail isma kedebang kabubon ki poi masanin kot mimin an petail kat nan moyo kot masan yung Abraham pwede Abraham poson kapayata kupuran kot ongi karta puksaro masan yung tail me ime Abraham pungki laren kot sang ni poson me anki yung te anki ren kot erdan kabam pek yung yo owiyata me pung anso koros pekeren kot ong kitail aramas taipan pek o wiyata tame pung anso koros. Kotiyan na nirajujuk tuwaw kot apil masa niyong Abraham keutan pa apil kapayata inowet kowe o katotom kan erentikan meban kokoto. Miya inowew me kot patagayang Abraham me anso koros abangkin kapayata. I o tikan me kokoto muri irajujuk isa kasali yung kutali inowet yet ino me kowe o katotom kan pan inokitan all koros remal wan circumcised kutakin watak puksaro circumcised tal it wasaw apo esan salong tal yakaraben circumcised tame ino wet we are wikiyang Abraham we are inowen inta inowen inta wet yeme kotelel Christ mesan salong tal rawat inta Jesus Christ makamaur kital la circumciso intau da bang keredi kasalayong ketail tame koko to motail. Mesan salong ketail pon lobu en Calvary. Kita saulangin rawat menuju di sansalong amen ketail apni anso mo ketail koto eker Christ. Kasamoyong ina natal maur ketail milarpan ino en intawet. Memen mesote utot kita intan Christ. Esote yang mimipan ino en intawet. Tamraman yang sama Christ ni pung mo napan
kat lau ko matala ni no bu limeta talo talan wai no patagyan sapol me kau yetet in time we are ino kap tama Christ masani ki ino kap porque ino toko mimini circumcise ino kap ye inter encounter Jesus Christ talan wai no bangin we are men katamanong kitail tama inter Christ we are young kitail Hima kareta ranwet kitail me kotopan ino kapwet solar anane kitailen kapayong kitail ino mering ino circumcise porque kaitekin tatogan masliki me kot ketin kuburkian sawadap circumcise in mongyong ni atal kotoro kitai poson la Christ o lukwar langero kasamo yung iyan na natay maur kitail petalonger pan ino en intawet Kital men likikan, kital ininen payamawi intran Christ, mekat kiyong kital kapay koros mekot pilkat kiyong serien Israel. Man pantang taman liyaman me pagi Christ ang katlaw kamawi ala na seri somwa me Christ masa niyong. Ikoto ong Israel. Serien Israel masalongalakan. Esodop pung yan kiyong kanan serikan mga kitikan. Pagi ansawo. Nianso me intran Christ ay kinta keredi. Kital men liki so diyang mini bani no en kapayot me kot kat kiyang Abraham. Laulel Christ nianso me Christ katin lobu la ni lobu kakaredi inta magalagal ni lobu kital men liki yang ay kapatapat tong ban ino en inta wet. Apo salar mini circumcision. Salar mini circumcise. Ap mini person maran kaun Jesus Christ. Niyan sa mga kital person lamaran kaun Jesus Christ, kital yang ay petalongong ban, inawan intakap, yay inta en Christ. Ari, kau na katin masa ni, sangmet kola, seriol koros pan, circumcise la niyar ban, makiran walu, yang aki, litukan me ibutire mail o pay to sang liki, armet pan uya kilalen ino, me patata nampungan ngay, o kumail. Ong Israel, Syrian, susakaw, ya ikilelen inawo inta pangkeretisan ni circumcision na bawo yawi ong kitail murin totogan lobwo solara nane kitail en bilwiya totok en pewet ap kitail anane kitailen lukwar kelang Christ person bil tutuete kitail yang ay pitolongong pan ino en inta ino kap me yeyi inta en kaun Jesus Christ eri peger en peik o pegeren nor magalegal. Niyan so me ko Abraham sembar tuwesek tuwaw kot eker ni tuwan mo memet kabang peik yang ye o kabang yata me pungan sokor ni atal kotor o yang pitolongong pan inowen intakapwet katakin peik o kuburan kot kin poi ta retail an sokoros katakin peik kayanso katakin sapay kans kayanso Okay pak kuburan kot sudah paita retail. So makot kay lingki yang tile. Niya tile kotor o yang petolongong pan inowen inta inokap me ye intan kaun Jesus Christ. Au tang tabangkin pekiong kot o ayan ki mor pung te mor sarawian so koros po imo kaun katin mas aniegi kumailen saraw bangay masarawi. Porque sotra ara masamen, me sotra sarawi pa yang petolongong nan way and good. Me mor sarawi kele me ban warong. Irali yang petolongong nang kani me kotong ktai. Me pen kau no kot kasale yang wan poron son nang bukan kau tial ye me katan ki Jerusalem kap. Megin pegyang o megin pung. Mor pung anso koros ye irali ban yang petolongong. Nang kani mo po euya kani makalagalew kani sarawiyew o Israel mo makalagalew Israel mo sarawi kante meban yang petolongong nan kani mut eri kot katinino kiyang Abraham so bar ngeter kay murini yan so me kataw to ken Abraham kan kot kapure Israel sanger nan wen Egypt wow kapure lang Israel wow walang Israel nan saboni no wet Hanso tama Israel. Kausan la Egypt.
Teman-teman leke ulil we samba anso me Israel lo nakan koko dito sang Jacob lo nakan koko dito sang ang Canaan Israel yang kole yang kausan la Egypt mimigi Egypt par pabugi silisek par pabugi samayo Israel mimigi Egypt koko ben kod pilong tame kod ka jung ko bang Abraham kenese bo ran nom kan bang kola ka totokom kan bang kola mila bang kenau tek dan sompar pabugi silisek nan we ime pa itawang Israel. Murin sompar pabugi silisek wet. Kot panut pil tatong kir Moses. Pagi ino en kot me ekadinino kiyang Abraham sedapanola. Hutan ino wet sab wet me kot kadinino kiyang Abraham o mor sarawiyo pan tutu wete. Teman-teman kot eker Abraham pagi Abraham ewiyak kot men me kasaleta iskot. Aramasakan kilang Abraham usangan awiwiya. Awiwiya kasaleta kot nan leng kot magating kapata lang samba. Eri inawen kot paano tang poitar yang katotokan Abraham kan. Pagi kot ketimuya dari nawot negir. Kot agar Moses pan kalau Assyrian Israel sana in Egypt koprelang ral nan way and Canaan. Israel will sesela ral kot. Sumpar papu kisama miminawe in Egypt. Israel sesela tena ral koto. Imakarta Moses kalalabang kiren kot. Mang ibang kola loki ang ral. Ibandang ral iskomui. Yamaromui. Iskot. Kot masa niyang Moses. Kola batak yung ral. Ingay mangay. I am who I am. Parabil sesela kot. Pinon ko to pan tutuet, so to make pan kawala pan tang paitaran katotoken. Abraham kan pagi kot, katina kerera Abraham abanan ki morpung, mor sarawi, kot ino kiyang Abraham, weyo marapan aban katkiyang o katotoken kan koros pan sa pan kila, waywat aban piluya way special leo, pa aban pil kasaleta me ton waywat repongi kot men mewaksang. Armas tekan koros me yang ko gosan nan way kau nan sawu hari Israel after bir selok sana wen Egypt kokolanan sa wen no magot katin patagi yang Abraham hari bang watakong trial nan Deuteronomy obil puk todo nan kada de meri me kasali yang trial tuan kagalik me kod wi ayang Israel kokola ni rai kokolanan sa wen no bang watakong trial sana bukan Deuteronomy relau disu redugeu lelwano me kosaya tuamet kau no amal kot pan katin kaluai kumai long nan sabo me kumai pan sa penikila o eban katin kasaresang lole way toto ni amal pan kokola eban kasaresang lole way isu me laut o kelal sang kumai yetakan men hit the men Hittites men Girgas the Girgasites Amor the Amorites Canaan Canaanites Peris the Perisites Eve the Evites o Sebus the Jebusites. Ye iwe isuwet me kot kasaresang mon Syrian Israel kan pulang. Ino mo kot ruya yang Syrian Israel pergi kata kini know what kau. Ino what ruya yang Abraham. Abraham kot ki kot nan lang mereka jengkap kata lang samba hari ira jujuriya ko siya ni tuwamet niyanso me kauno amal kot pang katki yang Israel pan amal manaman po kumail pan kalawa Israel ti hari kumail kemela Israel koros kumail teba wiya yung Israel inowe te katek ong Israel kita ba matawa niyanso mo kita ba antapin watak masin ingko te benda ibada kot kata gini kot limpa kaman deba matawa kata gini kot limpa kaman atame kakalingki yang seri ni Israel niya mahal ba ang petulungan sa punino o kumal ba ang kalaway reality kumal ba ang kemay rail la koros o soja bilwiyata ino nan pungamayl
Porque minha inau eu yang Abraham o bamblu yang katoto kan koros. O soto eu inau toro ligi pan yang katoto kan Abraham kan. Rawat wenemen elemen ktai babil pain metawe o pain sapeng minha eu songon inau nan pungan ktai. O kot ligi inau en inta me minha nan pungan ktai lo kot. Pil minha eu songon inau me ktai wiyo kolokol. Me pilgin kar wiamen karom te kat robo nambukan kitai lo kot mami song e me kitai pokata o kasam palagi sang kot riei ino met me kitai bang yang kitai lier iban wi atame ipok-poke isi depan kesela po ipok-poke o plan so wote iban bil kakau te yang kot silba ya ikarben kota masanik mo bang kola ni mo bang kalawe raildi kame rail la chorus ama kita ban nanti yang wad kita masanin kodong tai dapan tiar ta yakarben kot meneta masani komo mu rail la chorus ne rail man lia laut hon laut potrak servein leli seri polel kame rail la kumail tepa pouti kita yamin rail te moitong normal serikan en pouti gini rail. Peraban kare yang kumail normal serikan arpan sobe isang kau no o kau tak yang kot tekan. Maraban wi amet yang kot yang kau no ban lelong kumail lo epan matang komom kumail la. Imakarta nono papa me solang. Tama ka ba mo giyong nom seriyon pouti kita ramasa men mimindan maurentip. Imakarta kapakap laut, ngongan kapakap, pagodan dia ronom serikan, pil aramas me kot ki kot manet. Pemaso kapal laut panlelong neta serikan. Pura pot kita aramas kay mazese is kot. Makilang? Pue enta pura pangkaran ng maserikan arban sobe isang kau no. O kau to yang kot ikan. Karena kesempal. Ya kesempal nita serikan dan pot kita bil armasin kotakan. Eri kumail kawela ral pay sarawigan, pagkita pwede ral pay sarawigan ni wasarang kola ko tak yang ral kot likamakan. Karang kapasang ral hur takaigan, peleti sang ral kilalan kot li asera o isikala aral tigitiginaningan. Ito ang kakalagin kot rong serian Israel bet. So to mego de bang kasaleta kauta ginamen ko toror pangkak and we sansal. Ran ko wela songkoros ni ram tulongong nan mueyo. Kumai nan mueyo kumai len we met pwe kau no mail ko magatin sapuliman kin kumai. Agatin pil kumai tar sang nan we koros en samba po kumai len we ala sapulime aramas pilipil. Pegaran ko rong ketail so lengkan ran wet ketail we aramas pilipilen ko takai. Aramak ketail we aramas pilipilen ko takai. Utan kupuran kot maurin kot me bangkin wiye poi tare trail an so chorus pokta wiya seri pilipilin kot kai kot magatin pil kitail ta pokta bang kaseleta is kot man dari ni tuana trail wewe ko sa even seri in Israel ral ko wela no bukat chorus mo kot katin kasele yung rail nan margi Salomon biliang ko wela e pot kita li toto me kot ki kot likamakano Salomon biliang perdisang harai kot likamakan. Magilang. Hime karta kot masa nigi yang serian Israel kemay ralak chorus. Ko wala re wasang kautengkan. Poi karabe umet. Rata katui royalty. Temo ito no maserigan en bukit na rai serigan. Pora panuya weyo. Me bang kasaleta. God en Abraham, God en Isaac, God en Jacob. Pora panuya weyo maral wiwi aral tiak wakisang way tekan chorus. Meyang mimi wasao nan anso. Abserian Israel sudah kapaita, kaya bukat koros me, kau no kot ketin ketki yang rail. Abu iku puran kot, ima kot inoki yang Abraham. Abraham pan anki meur bunga pan peik yang kot an suk koros. Obil kototoken Abraham kan koros. Kita bilang kototoken Abraham kaya tekin. Kita maan kisahon poson ma Abraham anki kita wialar pil mensu sagay.
Puksara masan yung trial men sus sota mimita ni kani budio in dan sus mirem. Koros man ki songon poson me Abraham. Aniki pilui alar katotokan Abraham. O bilinawat pilong kitail. Ong kitail koros mekatan ki kot atail kot. Kot in Abraham, kot in Isaac, kot in Jacob. Tama kot katinino ki yung Abraham o kagaling ki yung Abraham. Abang pilutang po itare trial. Dermit me o Abraham ko sanang katete meringay menan katete kap heu songan so tu eto sudah mekot pangkau kala ite heu mo heu songan mo nino ninta me uyaw yanzo pil ino kap ninta me kata mi pamet tu eto kupuran ko tong kata bantu tu eto tame e pilino kiyang Abraham sudah mekot pan kawa kala Maur sarawi, maur pung, pay, kapayang kedal kupuran kot. Yet tuan kagalikan kot, ong sapul megan, nang katete kap. Nang kurun kerja orang wanu isak palo isak walu bang kasaliyong kedal. Inaw drong kedal chorus, mayangay petalongong ban inta, inawen inta kap ye inta encounter Jesus Christ. Kumail ter kapar kumailong meseu posonakan ni amail totongkan. Tete warak yang rail o yang uya songkan meregin uya iral mesoto posonakan. Iral mesoto poson kot megdal poson. Iral mesoto yang kau tag yang kot medet megdal kau tag yang enta kumail ter kaparak. Tak kumail ter warak yang rail. Kumail ong meseu posonakan ni yang mal totongkan. Po mesoto kakuyawi. Yatuan mebung ya kak mini yang mesabung. Yatuan maray ya kak hewang rot. Yatuan Christ o tepelara kak pungki pene mekot. Tame saulang men o mesau poson men ira ani kipene. Yatuan 10% kodo tiki nani kan ar kak pat pene. Po yei kitail me 10% kod yeyas tuan pen kota masani. Ibang huyada 10% o koson la rerail. Ibang huyala arkod o irail pan huyala nei aramasakan. Nang katete mering impalo ye impalo mukot kin kastiyang lole nan mol makayo saraw yo wasama ko pa ni no mimiyo wasama pentron lang rem no ko pene o tu pene bon ko pa ni no ranwat God kat lolan amen ktaila ramas. Time we are 10% God. Puksara ramas ni kumas yoto esame yei kumal 10% ngen sarau yen God. Kita lana kita lagi metawal lol. Amo puksara ramas ni. Kowe. Kowe 10% ngen sarawi. Wasa koros ko kola ya kawa wasili ngen sarawi yen God. Kardak dalanana kesempal lagi. Kesempal lagi. Is kitail ren God. Kita we are 10%. Ima karta keke liguat wiyawi kiyong tail. Kumail utang bang proyek sang re-rail o toror way sang rail kumail ter sair megot samin re-rail iya pa napali kumail. Iban mo yala sama mail o kumail bang mo yala naiserikan. Naiseri, kau no wasalabalap me mamasan. Pagkita, tutuete. Kita isidukak warak yang mesoto posonakan. Kita isidukak yang wiya totokin me soto poson kote kan me miminan maurenti began me wiu ya totokin setan kan kita isidukak kita dan warak yang railo parak kaparak yang railo yang wiya totok meruya kan po kot sedekak en kasaleta kita isidukak pan kita isidupan kak kasaleta kuburan kot retail ya tuan armasawang kak kilang me melel kepongi kot men mesarawi magdai pan yang wiya totok mereka akan kupuran ko long trial. Ensan sa long trial. Ko to Abraham. Abraham bang kasaleda isa kot me pungi. Ko to kan Abraham kan pampil kasaleda aral kot merebungi. Lelo dong trial mo ya ko to kan Abraham kaya tal poson. Tutu itu sudah waklaye. Kita wiya seri bilbilin kota kay ibu kita bang kasaleta isma kita pongi. Mai lang. Yara men metu metane. Kita bang silok lasang bumpi
Ang saya kalau ya tatokin setan ni sa magday ko lang. Kula yang katalangong salinan wasakan makateng tuan kosoy kan miya makulao pataki yung haramasin palio. Sakito pulti pon pay sakitinta. Malaon hypocrite. Mamaya tahu ya harmasin court pombe ya bo sailok. Sakito mimi pombe. Elel na hotel rumoy puri yang sakitin setano. Ima buksa romansa ni kumalter para kiyong rail. Mata kapara kiyong rail. Pagkata court katgat pombe ito wasa mayakin mimi ya. Da court kin mimi saili wasa chorus. Tama kita wawagi court manut makita bongbongi. Ranwat kay wasanan sampa ran sarawi. Court kin katgat saili wasa chorus kin katgat wasa chorus. Saya kakautek pombe, iral kakautek kusay, kakautek mazir, kakautek Amerika, court katgat wasa bukat chorus. Atagot siya kita buli di pombe. So kung lo kayan malaon tama. Nan buksarawi ang masa niyong katal mautang katal pan kasaleta court minute magkatal pongi. Pukoro sa nakakilang court retrial. Tuwetek ton weyo aral kilang court ren Abraham. Imakarta court kakatan ki Abraham ngay court ren Abraham. Karaben court apil kital ta. Karaben pilipilu tahu ya uyong tail tabang klanam Petrus kriyaw ralau triyaw rejek tuaw. Kumail uyak kay nagpilipilew. Puin samoro en nan markiyo kita bilu ya samoro en court kay. Pagkita bagi Christ ye matay samoro. O puksaro masan yung tail magkitalu ya seri so kapata kay. Taman Christ aliangan kir mak Christ ya samoro kita bilu ya sapul men court samoro kay. Puin samoro en nan markiyo kumaluya we sarawi sapole men court aramasakay me pilipilitang lo kisali wiya kopuriya moikan en nin limen court me katin malipe kumail to sang nang rodorong nang sapole men marain lingaling malisi tame nang Petrus kriyaw relaw triyaw tuwaw kasaleyong tayo karben tayo ya aramas me pilipilita kay pagkatailan kasaleyong aramas taygan is at natal court magtay bongbongi. Poya, tama court magtaylan ka kasalegi yang armas taygan atal mauran kasaleta is court magtay bongbongi bagi armas taygan yang kakilango bil koki toren court. Iya tal buko. Kitailan wanto armas ren court kay tegini me buksaron masani yung tali great commission gagalik lap me kras masani yung sabol mega o bilolong tal. May kowe sambahu watong ya armasakan. Make disciples of men. Ayat mo na tayo bang kakuha ito ang aramasagan court. Makatay ba mo mga tama katayo ya sabon man court kaya watal maurin setan mapoy ita retail. Ayat mo na tayo bang kakuha ito ang aramasagan court. Puy maramas banin ta ay pangangil laban. Isipin mo yung kawirongan laban na patak tisongkan pagi. Iya sa awi uya. Katay sila mga kaya aramasagan dagang katay songod. Awi mo kayo suwatok tayo ba numon court uran. Katik pa mo yung tayo. Makatay ba mo ita makatay sa pulmen ko tara masikaya katay lab ligiligam pues insan setan makatay kang kapayong kitay ari karben pilipilu tahu ya uyong kitay pakatay lan ka kuasa koros kitay pang ko selie aramas ang kilang wata court retail kiligilang court retail imenan Paul na kilugo ko saya kemalo yak kisinligo kay katay yak kisinligo kay ime kata Christ masanigi aral wiya may bang kilang wa seki. Pwede sudah tugas kakwa tuga mau. Magalang. Hari. Kot ketin pil ketail ta ketail yang kasale yang sele armas chorus. Megtai ban lelang rerail megtai bongbong ikot men. Mewak sang kot chorus. Me armas taikan kin bongbongi. Ada poyan kaira la tail kat atai iran atai patagan rawat. Niamu ya saulang man. Morgen kasaleta moren kot nakompongi. Komu ya men yang rong patak potet ranwet. O komu men likur lang moren kaun Jesus Christ. O kasamu yang nanomu mor and wiala am kaun o son komor. Akom itawen kapakap
and lukwat. Kalanganin ko mo imain kaon Jesus. Ikamelele o poson. Totok mo kom katin wiyata ni lobuo pariakit samalaro. Ikamelele me intamu makelegal me kom kakaretiem ni lobuo painieta sanger nan tip o ranwat ikotomomu dat bangki tip koros me wiyayang komuyer sang mas o lel ranwat. O iluke komuyong nanay maur komuyan ketlong wiyala ay kaun o ay son komor sang ranwat o kokolate solar ayong pen ngay ap mekoro sumaitong komuyer kalanganin komuy po'y kamelele me ay tungol at yang intininan sapol mo ipuken komor kalanganin kupuren korusyen kit momotso en Colonia Assembly of God piluklukete koros melel irailkan metungolen ki ananen palingen malkak eker telepon nempe silu riau sero wano silu payo isu o atungol email coloniaassembly@gmail.com o at anson kautenkan na kompilmen yang patren kito kautek rasarawi kan dimenseng klok eisek pil niya pengkan ni sauti klok su kautekin kapakapen ananakan o mepuli-pulikan pilikin uyarail anson kautek klok isu ni sauti ni alemkan kalanganen kupromai korupsi.
show me your wisdom. Show me things I've never seen before. Lord, I want to be your witness. You can take what's wrong and make it right. They start shining down on me. Let your love shine through me in the night. They start shining down on me. Let your love shine through me in the night. Jesus, shine down on me. Let your love shine through me in the night.